Nggih, Om Swastiastu. Nggih, majang ring idadane para pencinta seni magagitan. Sareng sami sane dahat wangyang titiang. Dumugi stata kena rahayu sareng sami. Sane mangkin titiang jagi ngaturang tembang sekaralit nganggen pupuh pangkur lan pupuh durma. Sane ambil titiang saking geguritan Sudamala 3. Nanging sedurung titiang awit, titiang lunas majang ring idadane sareng sami ledang like, komen, share lan subscribe. Inggih sane mangkin jagi kawiten titiang. Ya Siwa dan kayun budal duka para babotane ngaksi ya Siwa raris karebut saking kangin petak holi kelot buta barak hipun rawuh saking kajoa buta irang saking kawuh buta kuning Dewa Siwa duka pisan
sedetya sujati detya punika ngamuk nyekuk mantegang abutan buta putih jareh melayep pati kaplok matur ing Batari Durga wenten tawah gati Dewi Durga medal manang kepen bawas ngerasen ati cai detya degag rencang angkai sajo hada kandang malu cai yang Durga lakar mancur
Yang siwa mapikarsa mawacana dan boleh galah menyawi saking cangkem durga medal geni ngabar ngobar masalah pati silir di jajah mengkawab saged sampun cadang geni Om Santi 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 kirang langkung titiang nunas pengampura.